Chief Minister Lalduhawma hmasawnna tura ruah manna project da siam apoimo ti soyin ramin ma ason theinan ahun taka project zo thei apoimo atibok. Chief Minister hian vo inkhan Planning and Program Implementation Department Conference Hall Sustainable Development Goals Dashboard tharle Project Monitoring Committee Dashboard thar emplan ahon na thu soyin dashboard ta data dik tak thunlu turin thok tu ti acha data dik ani phot chuan tlak niam deuh po she lo turle ramdin hun dik tak shiat apoimo zok ti soya project chen khat thatak angalang kongdangaram ti chethei tu ni si a om thei thu soyin project da irezok siam apoimo project kalfu lo le hlamzu ibaka ahun taka zo lo a om lo nan na tho vil tu project monitoring committee a om to thu asoya project chale hmasawnna tur siam na konga na sataka puitu tur dashboard pahni hontak chuan na sataka apui thei tur thu le ama ngei po in apisa atanga alo mu vezel thei to na tur ruwa man na chu anga khlel hle ti asoi bokani SDG dashboard hi Sustainable Development Goals lama state level atanga village level thleng vil na turani Mizoram khwa zongzong te SDG din hun a en thei do na M plan dashboard hi project proposal te DPR te thelu na tur ani baka project man tangkai thei dan tur zir chian na ani boka Mizoram kalpui central sponsored scheme central sector scheme le state project zongzong te din hun le mason dan chipchiar takadalu vek turani Chief Minister Lalduhawma Mizoram Sarkar in project shanga kalpui chin chutluang taka kalpuin Mizoram in chaktakin hmasawnna mu se ti chu adudan ani thuasoi Chief Minister hian Sarkar malak na olsam zo ka sha zungsung theile tura ruwa man Sustainable Development Goals Dashboard le Project Monitoring Committee Dashboard thar chu in khan Planning and Program Implementation Department Conference Hall a honga heng dashboard thar pahnia hian data poimo shang dalu ngal ani dona Sustainable Development Goals Dashboard hi Sustainable Development Goals lama state level atanga village level thlengvil na tuni in Mizoram khwa zongzong din mun a en thei dona ni Project Monitoring Committee Dashboard chu Mizoram hmasawnna na thotur project proposal le DPR thelu na turani baka atangkai dan turte ti thei ani le ni lo thlenga zirchia na turania project ending na thlengin apui thei dona ni heng dashboard te hi role based access control na yaduan ani awangin project shang kalpui dan chu Chief Minister office atangin en thei ani dona ni voina ahonna hian Chief Minister chuan dashboard nar puwanal din fa na ina kai shwaya Chief Secretary Dr. Renu Sharma le Planning Secretary Soma Patsuaw te point 2 an soyani Mizoram khwa zongzong te Sustainable Development Goals sa andin mun shia theile tur dashboard le Sarkar sumhanga project na thovil tu Monitoring Committee Dashboard thar chu Chief Minister Lalduhawma voina ahong Planning and Program Implementation Department Conference Hall Dashboard pani honnain khoma Chief Minister Pudua chuan thu soin dashboard pani chu data diktak thundu manga kalpui tur ani thu te Department tin te chu data diktak chau thun turina cha data dikani phot chuan tlak niam deuh po ishe lawang u gandin hun diktak kan shiat kha apoimo masa ani ati Chief Minister Pudua chuan project na tho te chu khwa rei dai hmasawnna thlen tu ani angaya hetila hian project then khat chu thatak angin langma se thil dang ti chetu ani thaya chu wangin project khwa rei dai le thazel thlan thiam angai ti asoya Sarkar sumhanga project na tho te chu kal tuang se ahun taka zo theini se Mizoram hian chaktakin hmasawnna mu se andu thuasoi voina hontak SDG dashboard thi Sarkar lai puile Mizoram Sarkar sum thodun manga siam ania Sustainable Development Goals lama state level atanga village level thlengvil na tur ania Mizoram khwa zongzong SDG din hunte block level din hunte district level din hunte ayan thei don ani Project Monitoring Committee Dashboard M plan hiniti ayok state support mission satanga mu chengwai somrok pakwa point pakwa atanga siamania dashboard hi project proposal te DPR te thelu na tur ani baka cost benefit analysis te project feasibility te lozir chan thlengina thok thei dona Mizoram kalpui central sponsor scheme CSS central sector scheme le state project zongzong te din hunle pason dan te chipchiar takin dalu turani dashboard pani honing khom hi Commissioner Planning Puwanal din fanai chuan kai shwaya Chief Secretary Dr. Renu Sharma chuan thuasoya Planning Secretary Soma Patsuaw chuan dashboard pani te anduan chaudan tlang puesoi in khoma hian Minister Puefroding liana Professor Lalduhawma Pulal Ninglawa Mar Puti BC Lalven chunga Advisor to Chief Minister Pukene Chongliana Vice Chairman Mizoram State Planning Board le
official poimo thanem takan tel